Basutu ia kajing jong ki paiba ki basong basa hapo kisnong ki bahap hapo kathain Umsiang Repoi district kathain kabadon hapo khaput Meghalaya bat Assam bat kabaderu kathain kabay songkle ki jaj benreu henen kasngi uba Charles Marngar MDC kamahoti ulai herbiang sakasnong Umsiang nakabenta banyak keren sanibha banyak keren bakiru rangba jong kate kathain bat khamtam banwara ia kajing teli bat kajing su jengmut hapadeng jongki kanorim kabala pelong yu MDC bun khot ia kajing elang kinong elam snong kinong elam ran bat kinong elam jingsang balang ke bedon kate kathain kadai hadin baladon ru kajing ya huri hura bat kajing kanat apadeng ki artli ki jaj benreu kata ki bhoi lalung persya ia ki breu Bengali ki basong basa hakari fuji koloni katkum kajing itu da kinong elam snong bat karan laong bakite ki breu ki basa hakate kajaka kabamenchua kumbatep kum kari fuji koloni menta kilas dang ban penibor persya ikite ki breu ki basa hakate kajaka bat khamtam kapapla kalong kiri orang ba jong kate kathain kadai hadin bakilatmu ban perkela ya kate kajaka nakari fuji koloni sakapan bari hakajing elang kabalalong Umsiang lawan banisi mentalang naduk kilong doraj ki basan ki doloi lembak kinong ilam snong jong kisan tri kiran ki pakentup ya karaj mayong makro amjong lemput berkaraj sakra lengba jong kate kajing elang ki lala ru ban thaus non ya ka joint action committee kabalatip kumka MLAM kabade ka komiti ka ban sekren halo kajing kabalai kendu da ki paiba ki basong basa kate kathan bakhamtam akabai de bakate ka refugee koloni nalor kinong elam karan bat kesnong kiladon ru kinong elam jong kisang balang ki bakentup ya ka all tiva association bat kativa youth association ki balai don bentalang hakate ka JAC katkum kate ka jingelang la semro ikarai ban pha ka jingtho show menteri rangba jong ka jala bat show chief secretary ka jala badru ban pha kopi syaka DC Repoi district nak benta ban tokit mardor halor kate ka jaka ki basong basa ki Bengali hapo refugee koloni lalong himdan ka jing tling himdan ka jing trelang khi ban flu jumot bat pi bat shwa bangin sim gano garai don kam ka jing munjur lang ka jong pi Eda nabur soal situ lo, tahu cina heo pasnya nab sini na rundo eda, jangan cola na kam do rade shau tes. Tiga ni ke muskwa bani tu ipi, begitu kita syong hang tu refugee colony, kidai kibalasa, katkum karikot nadu kesnam kat kendai spa hundred way. Ibu siwa, kadai hakapor ke sarkar Assam. Yang nabe jakalal be, abu mikhle state wan jadam, Assam wan pro. Ke sarkar Assam ke kerpat ya ke district council ban ai jaka ban saiki nadu ke por jong ke East Pakistan ma tinggi lah ya poi hadu kanne lano ni tapoi ki kam ki bayauri hadu hang ni lapun ko stage kawai bang asing si ba kumbang mupi ki wanra ni ki le ben bor te ni kom ni try jaka hang tu ni ben bor tena keleng ke sarkaru bun ki bayar ki dan si beklamang ni ki ai army ki ai pulit te yang ipat musipet te tang kau bang aku kali pi ba bale ukhirim ki ai senat di gerang basuna bale gerang basuna jong ipat ki jaitu ne kumno nganum tip kata ki namnya senat nane jelese ki kinum le kundu cha ukhirim bale ukhirim pat bale unum kali ya gi atra yang tu aga agi basan agi jonga unjong lane makodo lane mayang lane lumpoi balik isu ai ukhirim ba direct sanad ya u rambachunong panbari koloni kata dek kan ni ka jingelang ka jopi barkini ki sunrise ke karai barki ka jing keren jopi ontasngi hadin ke tu ke jingja kam tu ke sengi te kumbangala pentip bakandon ke jing penduk jopi ni ke sunrise tinga penpau ke jingai kublai ya borok ki nong tray pokarai nadu ki basan ki doloi ki lengdok ki rang basnong nang tagidon atli ki association kawai ka ultiwa association but kawai ka TYA ki TYA youth association te kidon kumba mata kesini ke jengpoi ke kalong adu sispa arpun yongot ye te ba ke jeng ekran kali kesini so kaman ba kalong sukses but fi ke jeng ekran mata kesini kidon atli ki benta ki beng ekran bat ke benta ke banengkong hi ke bangi ya phliu jengmot hang ni kalong ban penklan ya kini ki boy lalung ki jongi seni ya ka jeng yelong kawai ke jeng etali nang ba kini ki jengja ki baja ki buan banja kini kumbalong kini sini kaladap kinom jasu ikai ke bangi lairai menta hang ni kalong ba banengkong kalong ba ngiladap bantung ya ka joint action committee
Joint Action Committee jong kisan tlikirai kabangi khot yaka Joint Action Committee MLAMS. MLAMS kabamot mayong lempoj amjong makdo batka sakra. Ini gede kisan tlikirai. Bat ngilada ban thungi gene ke Joint Action Committee Presiden jongka udah uba Monsing Agra atau Secretary udah uba Albert Dilar bat Assistant Secretary udah Mapuya. Te ngilada ban thungi gene ke Joint Action Committee bat ngila rairo ba ngindon gawe ke Joint Petition. Kini ke Joint Petition ngin tho chau Chief Minister ngin ai copy chau Chief Secretary jongka sarkar jela bat ngin ai copy ru syaga Deputy Commissioner jongka Riboh District nak menda ke immediate inquiry. Bat ke inquiry kalong haki babun ki liang. Kebankong ya ke jingdon kini ki refugees sakete ke Jaka Panbari kabaara ke bade ke Jaka ke Puta ban kabalai kadai bangin pej ya karkom syong ke jongki lese kila ban syong palat yoput ubana kaliang jong ke district council hagi por ke bamechuan du senam khandai spa repuai kala ai ni ke Jaka saki ban syong te